Welcome to Amaré, but just beware because you might fall in love with everything in this store. The store is a labor of love of three partners, Marielvia, Vivi, and myself. We came together for the love of shoes, but not only fashion, but comfort, and a shoe well made. So we're manufacturing shoes in Portugal, in Spain, in Colombia, in Argentina, and it's all leather, no synthetics in this store. Our slogan is we love shoes, of course, but we love the planet. So that's Amaré, an experience that has to be felt more than spoken about. We have beautiful shoes for men, comfortable. All our insoles have memory. In the women's shoes, you'll never find heels displacing, and the ratio of the heel towards plant, it's always going to give you comfort, so you can go comfortably from work to play to party. It's just a shoe experience. We have some fashion jewelry just for fun, but it's shoes, both men and women, and truly, once you try them, you'll fall in love. Just love and passion for what we're doing. A shoe well made, a shoe that is quality and comfort, but also fashionable and fun to wear. Totally, we want to have an invitation for all of Aruba. Patture general di Aruba, pabing Amaré, tour el luna di sunku queda di October e November, bin Amaré pa sobrano sing happy hour tour dia di 10 pa 6 horas e bin fall in love ku Amaré. Your feet, they take you everywhere you want to go. They allow you to go everywhere. Why not wear shoes that are great but also comfortable, and they're never going to hurt your feet? Even our sneakers are all leather, completely leather. There are no synthetics in the store. Our mission is shoes, but also the planet. We don't have boxes in the store. Every shoe is packed in a beautiful pouch that you can travel or store in your closet. There's no plastic in the store, and we email receipts because we don't want to print paper. So our mission also to protect trees. Todas queremos tener los mejores zapatos, los más cómodos y los más bonitos. Por supuesto, lo mío era tener el zapato más bonito. Yo me compraba cualquier zapato, así me quedara grande, flojo, apretado. La idea de Amaré es que es un zapato 100% de piel y entonces tiene estilo, es bonito, es diseñado por nosotras, a nuestros modelos que más nos gustan que existen, los tratamos de hacer en este momento. En la primera colección faltarán más, pero con la mejor calidad, con que el pie quede perfecto dentro del zapato, que puedas estar desde la mañana hasta la noche, puedas trabajar y después irte a divertirte con el mismo zapato todo el día puesto. Tenemos un zapato comodísimo, y casuales y de vestir. Tenemos una gran variedad de zapatos de hombre. Ojalá que nos puedan visitar todos. Esto era un proyecto que queríamos empezar teníamos pensado en abrir en abril. En estos tiempos difíciles ya todo había arrancado, ya el diseño estaba listo, ya materiales estaban comprados, teníamos que empezar, porque sí. Entonces, bueno, aquí estamos esperándolos. Pueden pasar a partir de mañana. Bueno, ya estamos abiertos hoy, pero ya a partir de mañana, cuando quieran, aquí los esperamos. De 10 a 6. De 10 de la mañana a 10 a 6 de la tarde.